Kienu bosta il-persuni li tkellmu ma' Net News dwar qatt ta' boros sofor li jinsabu mormija fl-inħawi ta' Swatar f'Birkirkara, boros li evidentament fihom hemm skart perikolus kif jindikaw is-sinjali fuq kull borza b'nies li tkellmu magħna u li raw dawn il-boros għaluna li dan is-sinjal jikkonferma s-suspett li dawn il-boros fihom materjal u skart tal-isptarijiet jew ta' klinika. Bl-istess nies jgħidu li anke raw minn taħt il-boros qatt ta' seringi u anki ingwanti. Net News żar iż-żona biżwit l-Isptar Mater Dei bi studenti li jattendu l-Università ta' Malta għalluna li dawn il-boros ilhom hemm għal kważi ġimagħtejn buħut mill-boros sa anki jinsabu imwaħla fuq is-siġar. Iż-żona l-oħra fejn insabu dawn il-boros tinsab ftit il-bot mill-Isptar Mater Dei. Sassa mhux magħruf x'wassal biex dawn il-boros sofor jiġu mormija b'dan il-mod. Iżda persuni mitħla tal-qasam tas-saħħa ikkonfermaw ma' Net News li dawn il-boros żgur mhux posthom li jkunu mormija f'post pubbliku u aktar li jkunu mormija b'dan il-mod. L-istess persuni li tkellmu magħna għalunna li la fil-boros hemm materjal perikolus dan ifisser li dak li hemm fil-borża għandu jkun maħruq jew mormi b'metodi differenti mill-iskart normali. Sa issa ma nelebda informazzjoni oħra kif dawn il-boros bi skart perikolus ġew mormija f'dawn l-akwati.